UnguKumkani wobungcwalisa Krestu wobungcwalisa UnguKumkani Thixo into yokuhlanganisa abantu ungenanjongo. Awuyenzi Jehova into yokubiza umuntu Thixo ungenanjongo yokukhulula abanye abantu. Awuyenzi Thixo wethu ingcwele into bankosi kuhlanganwe kanjena kanti wena uzubakho. Awuyenzi lonto Thixo. Bawo wethu namandla onke nasekuseni emva kwemini Thixo nanamhlanje usenguThixo uba nguThixo Jehova Thixo wethu namandla noma thina impilo zethu nengqondo zethu sezikulibele kodwa wena uphakama ube nguThixo. Awuyenzi wena Jehova athi Davide kuyini nalethu umuntu umnakekele kangaka. Thixo wethu namandla onke uyayazi Thixo wethu ingcwele kunento yakho imboleko esemntwini yiyo lento Thixo ukwaziyo umuntu umnakekela ngoba Thixo kunesabelo sakho Thixo wethu esisemntwini bawo wena ukwazi ukuzinqula yiyo lento Jehova ubeke thina ukuze sikunqule Thixo wethu namandla wonke thulula ke Thixo wethu ingcwele amandla wobuthixo bakho phezu kwempilo yethu kulowana
sisi Thixo wethu oyingcwele ehamba enhlango wabangathi awukho kanti ukhona unendlela yokuziveza ngexesha lakho unendlela yokuziveza bawo besingobani siyakuhlonipha moya ingcwele sithandwa senhliziyo yethu usithandile Jehova singakhange senze kakuhle usithandile Thixo wethu silihlazisile negama lakho wathi xa ufundisa abafundi bakho wathi niliphathe ngobungcwele igama lami bawo wethu namandla onke siyabonga egameni lenkosi nguYesu ukuba sisenothixo njengawe wasilanda Jehova wasihlambela thina siyabulela ke Thixo wethu in Jesus name amen hallelujah.